Okay, sawa nuko rero tukinjiye umugabo yarasohotse. Umudamu nawe yicaye ahangaha niba ari umudamu we simbizi. Ndagira ngo mva amagambo agiye kuvugirwa ahangaha ariko harimo ayo ntari buze gusobanura. Ati madame. Yego karame. Vipi? Bite? Safi. Ni sawa? Nimetoka bathroom. Mvuye koga. Nimetoka chumbani tuendelee. Nari niteze ko ndibugusangiye mu buriri. None uri hano? Sorry. Oh, ati hangane. Nilipata notification kwenye simu. Nabonye notification kuri telefone. Niangalie kabla watu hawajaanza. Bambwe mitaninya byahanga ngo nze ndebe ko bimeze. Urabizi neza ko dukunda gukora ibintu bitinze. Wakaanza ku request mapema. Byakabaye byiza ko batangira gutumiza ibintu mbere. Ati nibyo? Ati suko niko kuri urakomeje. Madame, sheria za tendo la ndoa. Urabizi neza ko mu bijyanye no kubaka urugo. Kuri ka kantu ka mbere abantu bakora bibaro bimeze nk'abagira ngo umuntu abari gusuzuma. Kandi nanone bikaba bisa naho agira ngo umuntu abari kuzura cyangwa se kujya muri systeme neza. Maze noneho ku kandi ka kabiri ibyo reba bari bisanzwe. Lakini baada kurudi round ya pili. Ariko noneho kugaruka ku ituri ya kabiri. Abari cyagiye none umugabo yishima cyane kandi kibari no kigiye cy'umugore wawe. Ati niyo mpamvu nari nifuje ko nagwereza ikintu cyiza. None sanze wagiye kubera iki mugore? Unajua bibi wewe kitu kidogo napenda kukifanya kiwe kikubwa. Ariko nawe kuki ibintu byose bitoye bigira ibintu binini bikomeza. Sheria tendo la ndoa. Ati kuva nawe umaze kumbwira gutyo kubijyanye n'amabwiriza y'urukundo reka nanjye nkwigisha basi kubijyanye n'urukundo. Urabizi ko rimwe na rimwe hari igihe mu buzima bw'urukundo na tendo la ndoa ushobora kuba nawe ushaka kubaka urugo ariko nanjye nkaba nabishaka. Ikawa ni siku yako mimi nitafanya. Kubyibyo rero birashoboka ko rero bishobora kuba byaba ari umunsi wawe nkabikora. Ariko mu gihe na hamu ya tendo la ndoa hari nubwo nanjye ushobora gusanga nanjye bishaka ariko nawe utabishaka. Lakini pia kuna siku ariko hari n'umunsi none nje nawe tuba dukeneye kuba twakubaka urugo twatera akabari. Tutafanya kwa sababu wote tuko attention. Dushobora kuba twabikora kubera ko twese tubishaka. Kuna tatizo leo ilikuwa ni siku. Ntabwo nabona ikibazo uyu munsi yari umunsi wawe. Nagushimishije ntiwarangije. Ati sawa. Ushobora kumva ko wameze neza. Ariko njyewe nk'umugabo wawe mba mfite inshingano zo kuba nakumva meze neza kandi nkumva ngomba kuba ntekanye kubwo mariage yanjye kujiamini na kuwa na amani wakati najua. Ese nagira gute nakumva ntuje gute nagira amahoro gute mu gihe ibyo ngibyo bitari kugenda neza. Nago namera neza. Nago nshaka kuba najya mu nakora ikosa iryo ryo ryose rigaragaza ko nabona gucinya inyuma. Ati be ariko njye meze neza. Inshuti mimi sina shida yoyote. Ati na kibazo cyari cyo cyose mfite ariko meze neza. Akaririmbo nako kagira gati sinahitaji vifaa vya chuoni. Ninaona kama tuombe hii tenda tuwapelekee. Aha. Sababu tunazoifu nayo tutapata hela. Ati nyamara umugore hanga yakomeje kwivugisha. Ati sisi byo Sheri. Baby. Sheri. Ahendukiye. Aramubura. Baby Sheri. Icyuki reka nawe. Tubaranze kufikiria hela hii mpenzi. Ati kuki yumva ko ibintu byose ari uburyamana. Akaririmbo nako kagira gati nakabaye naribere nk'akanyoni nagurukana n'amababa yanjye. Barakwereka ku rundi ruhande rero. Vipi? Ati biti kubera iki kumbaza kubera iki muri iki gitondo koko mugabo wanjye byutse inzoga. Ese ubundi gitangaza ni iki? Sika breakfast ndi gufata. Ocha asubuhi naacha kuwa mimi mkeo. Asubuhi ni pombe. Nkaho ari ngiye wakitayeho mu gitondo witaye ku nzoga. Ese uzi uburyo ngo komboye. Nimeshindwa kulala mimi usiku kucha. Nananiwe gusinzira ijoro ryose. Negereje ko inzoga zigushiramo kubera ko ndakuzi. Hamna. Yani byote. Uzi iyo umaze gusinda ibintu byose biba byarangiye nta muntu ubo kurimo. Unajua mimi siwezi kukuchita. Nyamara ndagukomboye kandi urabizi nago naguca inyuma. Sheri uzi ko kwezi kose gushize utarama. Usitaka kuniambia kama tunafika mwezi. Ati Sheri uramenye utaza kumbwira ko kwezi kurangiye. Unajali kuhusu mkewe? Ese ntabwo ujya wita ku mugore wawe? Majukumu mama. Majukumu pombe. Kubyita nita n'inzoga. Ariko nyamara biba bikeneye ko nawe wanshitura. Ushitura Sheri. Ako ya Sheri nukuri ndumva ngushaka. Kandi uyu munsi ndashaka nibura basi uyu munsi nibishoboka umpereze cyane.
maze nibura basi ukuremeshe icyumweru cyose kugira ngo naza gukomeza kukwifuza. Aguze ko ngukumbuye. Unajua hata mimi mwenyewe urabizi sheri nanjye ndagukumbuye. Umugore atangira kumwenyura. Ati nyamara ninjye wawe. Unajifanya kama vile. Ese nawe uba bishaka warangiza ukigira nkaho utabishaka. Ati sheri reka mbanze ngiye koga. Noneho nze meze neza. Nubizi? Ndaje. Ati naribi. Urasanga ingwe yawe ndi hano. Uraza uryame hano muri izi jardin. Asante. Urakoze cyane. Toto mbega icyana. Wagira ngo nagukuye i Burayi rwose. Mama na mimi maji yangu ni eketa. Ati tebuka rwose nanjye uragize dushiramo amazi. Hey mama we. Tugaruke kuri ruhande rero. Filme bayita Dunia cyangwa se Isi. Ibi ni ibintu bibaho mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Undebere? Bwana Yesu asifiwe dadangu. Ati Yesu ashimwe mushiki wanjye. Ati nitwa Mani Salomoni. Ati se wowe witwa nde? Mukobwa aramureba aramwitegereza. Ati ati sawa nakuona unazunguka katika. Ati inshuro nyinshi nkubona utambuka hangaha. Ila sija kupata fursa ya kuweza kuongea. Ariko ntago nigeze ngira amahirwe yo kuba naganira nawe. Nadhani leo imempendeza sana Mwenyezi Mungu. Uyu munsi none Imana yabinkoreye. Reka basi none dore turahagaranye reka icyo mubwira. Ese basi nibura wamfasha ukama nimero ya telefone. Akuramo telefone. Ndebere gusa. Hey. Mkoga naravuga wama nimero yawe mkoga aramwegera. Mkoga aramwegera. Mama Ndebere. We wakabwa. Wewe ni mchawi Wewe uri umurozi. Umetumwa Watumwe. Sasa naomba nisikize kwa makini. Ndagusabye nyumva neza. Sitaji mazoea na mwanaume yoyote. Ntabwo nshaka umugabo wari wo wese ushobora kuba yamenyera. Ukiona isura. Kandi nuramukubonye buno busu ino sura yanjye. Ati ntukamenyere. We mwiyame simvaho. Akaririmbo nako kavuga ngo nimeosa ndani kwa ndani. Ati mbere narabuze. Ibibazo byarandenze kwiyobora byarananiye. Ati nakifuje kwimera nk'akanyoni. Nibura basingaguruka ku mababa yanjye. Ariko kugira ngo nkomeze nk'umuntu ufite agaciro nta kiki nk'aka capati. Ati sigisha byinshi. Mugora avuye muri dushe tugarukira ngaha. Mudi dore wa mugabo. Dore wa mugabo mama unanifanyia hivyo. Ariko Mudi kucyugira gutya. Kama kichaa huko narudi hapa. Ndikwirukankana n'indobo none ngarutse ahangaha nk'umusazi none reba. Sanze akosumana. Kuna vitu vivi kwa hivi. Ati asubundi weho. Je hari ibintu mba mpanganye nabyo. Inzoga n'ubwongo, inzoga n'ubwongo. None watinze none byamaze kwivanga. Unajua kabisa kunywa pombe wewe. Hamna kitu. Urabizi ko maze kunywa inzoga nta kintu gikorwa. Lakini ese kuki udashobora kwihangana? Mimi siyatumia. Ese we ko wagiye ko nje nigeze ntinda. Hata sijaelewa. Ariko hano hasi ntabwo ndasinda. We ngwino. Mama dede yake. Ati nyabuneka hagarara neza. Abonye umugore we tumviye indirimbo. Mama ko nayizanira. We toka. We komeza kumvugisha n'ubwo bugambo bwawe. Sikia. Ndacyari narababwiye. Kwa hiyo ndo umegoma kabisa kula mzee. Ati none uyu munsi rwose sinzi. Naona muda umezidi kwenda. Acha tu mimi. Ati bihe rwose umwanya ukomeje kugenda. Sawa? Wife. Madam. Karame. Toa kidogo. Reka nze base muherekeze. Sawa nari. Undebene? Sawa. Ati reka ngusezere. Nta kintu ubonye mu kiganza mugore itayikanga. Umugabo yicira umugore wabandi akajisho. Ndebere ibigabo by'ibihehesi. Umugore asigaye atangaye. Sorry sha. Ati nani bagiye telefone yanjye unyihanganire. Alafu ariko umeshika mkono wako ni wa moto sana. Mfashe ikiganza cyawe rwose ndovu ushyushye. Na hiyo weekend nitegemea kwamba ati ne muri weekend nibura basisi wakaza nibura tukayishaka twajya koga tukagabanya icyokere. Ati uriya mugabo rwose nitonde kuko twamufasha. Amuha ikiganza arabyanga arangiye aramugira uti sawa reka nigendere undebere gusa.
Hey, narababwiye my friend, bwarije buracya. Ndebera ngaha, uyu rero ni wa mudamu wande wa mugabo w'umusinzi. Ati namaze kunywa. Usubuhi tayari ushakunywa. Ati nise mu gitondo wamaze kurya. Mchukue basi hata mgeni. Ati se basi waguriye umushyitsi. Kadondoka mjusi hapa anakunywaje? Uramubona ko yanywa koko. Ari gucuruza iki? Ari gucuruza igikoma kiryoshye bya hatari. Ila anafeli kitu kimoja tu yani. Ariko nibura basi no munyantege ahantu hamwe. Afite akagabo k'amafuti kagasinzi nagaraga higi nako kazi kujya gushaka ibyo kurya. Reba umugore nk'uyu mwiza niwe ujya gushaka amafaranga yo kugira gatuguru. Mlevi kinoma yani. Ebana umugabo wiwe n'umusinzi. Sinzi niza niba yabasha kuba yagira gute yanatera kabariro. Dunia dore ngiryo sena rya filime turigezeho. Hindo dunia ajabu kishenzi yani. Ati gitangaje. Reba umukobwa burya safi te nyashi wewe nakubireba. Mtoto anawaka lakini nyama zote. Reba burya umwana yaka rwose ariko ushaka. Ati reba ariko bamuhereza umuntu nibura basi. Jordan. Ariko we Jordan. Siku itakujaga kupita haujamtaja mlevi. Ubundi se hari umunsi nibura uzatambuka utavuze umusinzi. Ese arakubangamira muri roho yawe arakurya birakurya. Mimi wewe ndo nimesha. Reka nkubwire ikintu kimwe. Ni mudu naramukunze. Kandi ndi kumwe nawe nzagendana nawe kandi urahari. Na usifikiri mimi kandi ubabaye. Utazagira ngo njewe meze nk'abo bukobwa ugende uryamana nabwo. Ntuzaboneza ahangaha. Ntugurisha igikoma ugire ngo nyamara ubu n'ubuzima mba ndi gushakisha. Uwo mugabo ndabukunda alivyo. N'ubusinzi bwe ndabukunda kandi nuko ateye nabyo ndabikunda. Nibo babaye komeza uhangayike. Ariko ngiye ibyo nakubwiye n'ukuri. Nushaka urakara ibyo nakubwiye n'ukuri. Reba uburyo uri umugore mwiza. Areba umubiri wawe reba uburyo wabaye. Kama mimi au mwangalia mshikaji kama hivi reba ushobora kuba wanyikundira cyangwa kumbi nguyu kugira ngo waba ugombera he. Smart unakaa unatulia. Shaka umuntu uri smart. Mjombiwa shida wewe. Ariko bundi mwega abagore mwaremeye bibazo. Shaka umugabo bana. Gende ndabikubwira nushaka urakara. Mwanamke hajambiwa shida. Ago mugore yigeze aremerwa ibibazo. Katika maisha yako unaamini kwamba mtu akivaa ariko se nibura basi weho jinsi ndo maisha. Nibwira ko mu buzima bwawe kuba umugore ameze gutya ngo wumva ko nawe wambona ati nubwo bwanwa ubona ngo abandi bagore baragukunda ngo nanjye nagukunda. Reba ko nambaye London yanjye kandi ndi kumwe n'umugabo wanjye kandi tubayeho neza. Tena nakuheshimu haswa. Nukuri ndakubashye pe. Wiyame umveho unkome kandi ntuzongere kugenda ku mugabo wanjye. Mama we umva abagore. Nyama hizo nashindwa kuziweka. Aba nibo bagore twabuze. Aba nibo bagore babuze. Ariko nyamara mshikaji nitakuonyesha. Yaani mchizi mmoja hivi aelewe. Ati naramuka ciyanga uraza kumureba ndaza kumukwereka. Ati niyo sinika karirimbo kari kuvuga. Ati nikisema nikupe iki nindamuka mvuze ngo nguye takufa kwa maana ntabwo naguhereza umutwe wanjye ngo utware kuko ibibazo ni byinshi. Ati nubone sinda utanishangaa sana kazi. Nimechoka. Ati nyamara uraza gutangaza nukuri kwimana narushye. Ntabwo bishoboka ko buri mugabo wese uza turyamana yarangiza kugitasi. Buri mugabo wese uje mu buzima bwanjye ndamuhaye yarangiza akahita agenda. Nimechoka na mimi ni binadamu. Narambiwe rwose narushye nagiye mfite umutima. Kwanza pole sana shoga yangu. Ati baby banza wihangane. Kawaida kabisa. Ariko ndumva ko ibyo ngibyo atari ibintu bisanzwe. We ntago mbizi wagira ngo baranakuroze. Hakuna cha juju. Ntago bigeze bandoga. Wanaume ni washenzi tena mbo kabisa. Bano bagabo bose ni biguriki n'imbwa ziri aho ngaho. Ati mwazo nafashe pelekea mimi moto nitawapelekea. Sibai kunjana mu muriro. None nagendaje batseho umuriro. Wenzaje mbona? Yani kitendo cha yeye kutoka tu. Mugeza mu nzu gusa. Bana nzajya ndetse nanjye mufata. Nagazongera kandi kuzajya nzana ubuho bw'uryo bwari bwo bwose. Ese urashaka guhangana n'abagabo? Komoa na kujiumiza. Urumva yambara uraza kwibabaza we igiti cyawe. No kwisazisha nibura basi. Saze mbabare bibe bizi. Nanjye mbabazi. Uzajya baza bansambanya gusa barangiza bakagenda ntabwo nabyemera. Ntendo nishapata dawa yao na dawa yao sasa hivi ndio. Ariko nyamara muti wabona maze kubona. Unafanya wao machizi ngoja na mimi naonyesha. Sibigize ngo nabasazire kanze naje mbega ko umusazi. Ntabwo nabyemera. Ibyo wakora nanjye ngiye kubibisha. Lazima nitapata tu wakujalia. Nitampata hata mmoja. Uzarira cha ndamubona nibwo yabarumva. Si wacecitse. Ubona natara abantu. Kwa mimi siongea na kubera. Yani hao ndio watu interest wa izi mbwa ntago nzitinya zose nimbwa ntago nzikunda. takufa kwa maana indirimbo nayo ati ngwaye umutwe wanjye ngujyane. Nago wawuterura rwose kuko wasara.
niyo mpamvu njye nisindira ntabwo nywa inzoga kubera ko shaka akaririmbo mana tugaruke ahangaha rero ngaruka mu rugo nkererewe mwe ntabwo mwabishobora ntabwo mwabimenya Dunia ati muraho ati turamuraho mugubye neza mbaye ikaze bora tange kwa ndege angani kujiongoza siwezi bora basi ningekuwa ndege na mbawa zangu ningeruka Dunia mugabo yinjiye mu zarangije aragaruka Violet ati Sheri samahani mara waje gatoya Aya nakuye ndaje Sheri Nombaza ibanga riri hagati y'uyu mugabo n'uyu mugore wiwe. Mu gutangira twabibonye mu by'umugabo yashakaga ngo bamwongere. Madam, hivi na maana hujaniona nilivyoingia ndani yo. Ese basi ntago bigeze ubona ko ninjiye mu nzu? Nakubonye. Nisi ntago waciye ntago adusuje. None se basi niki wakoze? Arafuni nini? Mbona sikuelewi? Nise urumva nari gukora iki ntago ndiko kumva. Kazini nashindwa. Ese basi ntago bireba ko umugabo wawe abavuye ku kazi? Sweetheart. Asa mimi nakupokea nini wakati umepita pale huna mzigo wote, hujabeba chochote? Ese nako kwakira gute kandi ucihara nta mzigo wari ufite nari kwakira kwamba mtu anayepokelewa lazima awe. Ninde muntu wakubwiye ko umuntu wakirirwa umugabo wakirwa aruzanye umuzigo gusa? Ninde? Hivi umefunzwa kweli kuhusu ndoa? Ese koko waba warigishijwe kubijyanye n'urushako? Ama unahisi kuolewa tunakukanda ndani ya ndoa? Cyangwa basi wumva ko kuba gusa warashatse ari byo gusabira aho ngaho gusa by'amafuta? Mvuye ku kazi nani? Umunsi wose ndi gutekereza mvuga ngo reka nibura basi nanjye ntekereze ku rugo rwanje maze ndangiza nayo yakirikare. Narangiza nkagera aha ngaha. Nunyakira. Je ntabwo ndi kubona ikibazo cyari cyo cyose. Ese basi niba ari ikibazo gihari ntabwo wakabaye wambwiye. Uvuye mu kazi ugeze mu rugo ndi muzima ndetse twari bubonane. Ese hagati y'abari abashitsi bawe ninde muntu nibura utumye urahanga Imana yanjye? Ese ko kibazo ikibazo cy'ubugoryi gutyo ni wowe? No se ko utanyitaho. Unajua nini sweetheart? Ase baby. Bimeze bite? Mambo ya zamani, mambo ya kikoroni. Ufite ibintu bya kera by'ubukoroni. Labda nikukumbushe kitu tena wife. Reka basi nkwibutse ikintu kimwe madam. Mu bijyanye n'umuco. Ati sheria cyangwa se umuco wanyawo. Nuko urinda umugabo wawe kandi ukarinda n'urugo rwawe cyangwa se gushyingiranwa kwawe. Kila ambavyo najaribu kuona wewe. Ariko buri yuko ngerageje kuba ndi kumwe nawe mugore wanjye. Ugerageza nibura ngerageza kuba naba ndi kumwe nawe kugira ngo ndinde urugo rwanjye. Ntabwo byitaho wowe. Nta nubwo wita ku mugabo wawe. Nukazane muri uwo mwanda. Ibyo bintu byose ubifata nk'ari ibintu bisanzwe buri gihe. Take care. Ati iteho. Think twice. Utekereze kabiri. Mr. kabisa kugombana na wewe. Ati ntabwo nshaka kongera kandi gutongana nawe. Banze ndangizanye na bari abashyitsi. Nitura noneho ndaje. Usigaye wagira ngo uvuga nabi. Uyu mugabo angaha mwenda mu kugufasha gusobanukirwa. Umugabo aribaza impamvu umugore wiwe atamwitaho. Dunia. Iyi ari episode ya kangahe twarebaga? Nukiko na episode ya kangahe? Iya gatatu. Episode ya mbere nayo yamaze kugeraho. Hau mimi ndo yule mjinga. Ati ese ninge kakagoryi. Yanze ishuri. None nabuze imbaraga zo kuba nakivuganira. None isi irankunja kunja irampinahina. Ikandusha bitandukanye nuko mama yandeze. Nabuze imbaraga zo kuba nakivuganira. Ati mbere mo naraboze. Sawa tubunane muzikurikira.